Fadi chung tini hai no hai takasha prediction khalai finai hmkhe ST Constituency 11 Mandai bazaar constituency ni ga o jaga o BJP ni ngai candidate rokha tori debar mano CPIM ni ngai candidate rokha Rada Choran debar mano hmkhe ageni TTADC ni ex-CEM ga tripura mothani ngai je bakjanai boni hmkhe sapna debar ma ga chung tabo hai no hai sana thangkai o constituency o age o IPF tirok jitewoi MLA engjak o boni hmkhe present MLA ni hmkhe Drenro debarma hingke boni vote rate ok chung nugi mankha oro 53.35% mankha bo bo margin mankha bo paimani margin hingkai 5864 votes by bo oro paikha tabuk chung saimono bo party busu influence khai tong bo constituency o chung tabuk sana thangkai chung nugi mano obo social media rogo tai news channel rogo tai public opinion rogo saimono bo party busu dominant khai tong ga o jaga o chung tabuk sana thangkai 11 Mandai ST Constituency o jaga o IPF ni influence tongmani tabuk rikha ko influence pai thanga bongni tanke party se breakdown thangkai borole bor tongsina ba ko ekta leader by to party songchai meya hingke haino hai borok bo alliance jing thanga BJP ro ba joton chaima kana hingke tabuk o jaga o chung chana thangka o constituency o sabo besibak tabuk dominant khai tong hingke obro dominant khai tongnai rok hingke tripura motha hingke maximum oro jotoi 74% ST population tongo hingke tabuk 21% hingke others tongo others ni bisingo bo 8% 10% jora tire chung romi mano borok bo tripura motha no support khainai hinai hingke norok friends ong o video rong jaja khangkai like khairi kaisa comment khairi de share khairi subscribe khairi bubagra boni mass gathering o saikhana rakha lukurokna hai hinai tak sak jora tei kefano regional party ni buri bodol ni ngai ticket manai gari kho tabo bono fast manai tei bono fast MLA bangnai tam sakao video norok khanai nei bubagra ni kok thaina इसका नाम ये मंदाई से है। हम लोग सब बुरी को हम एक बात बोलना चाहता है, आज तक कोई भी आंचलिक पार्टी ने बुरी को टिकट भी नहीं दिया ST रिजर्व सीट से। इस बार मैं आपको राइटिंग में दे देता हूं, आपसे शर्त भी लगा देता हूं कि पहला बुरुई आंचलिक पार्टी से MLA बनेगा हमारा सपना। norok khanai makana tam honi saka bubagra first time regional party ni bisingti ticket manai ST reserve seat bo first MLA engnai hinai saikhana raka bo khud nije saka bubagra o jaga bo painai bo je jaga constitution of basawo norok nugi makana o video sanjang thangka sal hap thangka monak singsi tos thonlai siu hai phano se je juice kari je bubagra na hamdamani juice abule paya kho hingke tabuk sana thangkai o taklai ni 11 Mandai ST Constituency o sabo painai hingkai obo 200% tripura mothano painai